Wongeye ko ikaze mu bigano bya Semitoni TV n'umwanya makuru agezwe kuri Semitoni TV. Namakuru mugezwe nanjye Innocent bimenye Imana. Nyuma kakananga amakuru yacu turiyanzika. Twemerere amakuru yacu agezweho tuyatangire kuri inkuru ivuga ko urukiko rwa Rwanda rw'i Buruseli mu gihugu cy'Ububiligi rwakatiye NKUNDUWINYE Emmanuel igifungo cy'imyaka 25 nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside n'iby'intambara. Andi makuru avuga mu Rwanda nuko mu myaka 7 ishize u Rwanda rwakomeje gukora uko rushoboye kugira ngo umuturage atezwe imbere mu nguni zose, aho nko guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi byatumye umukamo ugera kuri litiro z'amata zingana na miliyari. Uwo musaruro w'amata waruvuye kuri litiro miliyoni 773 bituma amakusanyirizo y'amata nayo yiyongera agera ku 108 avuye kuri 56 yabarurwaga muri mwaka wa 2017. Rwiyemezamirimo Nzizera Aimable usanzwe ari n'umuyobozi wa Rwanda Gospel Star Live yatawe muri yombi akurikiranweho ibyaha bibiri birimo gukoresha inyandiko itavugisha ukuri no kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya. Amakuru yacu agezweho tuyasoreje hanze y'u Rwanda, twerekeza muri leta iharanira demokarasi ya Kongo. Tubwire ko leta ya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo yasohoye itangazo rinenga imyitwarire ya ADF. Icyakora haribazwa niba leta ikorana n'imitwe y'iterabwoba nka FDLR itagamije izindi nyungu muri iri tangazo. Turashimira twabanye mu makuru yacu agezwe kuri Semitoni TV. Mukore subscribe kugira ngo mukomeze kugenda mubona amakuru agezwe ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Je nitwa Innocent bimenye Imana, ndabashimiye.